ko mumeze neza cyane. Igitondo cyiza cya tariki 7 ukwezi kwa 9 2025, tukaba rero turi ku cyumweru. Mu by'ukuri mwese mudahwema kudukurikira ku ijwi rya Bose Media. Reka mbifurize kugubwa neza mwese mwakanze subscribe, aho tuje mu makuru agiye atandukanye, amakuru ya update. Katana, Kavumu, Katogota, mu by'ukuri muri iyo axe ya Kamanyora akaba haramukiye icyo bita urugamba mu by'ukuri, aho Wazalendo FDNB ngo baje gutangira M23 ngitaragira icyo itekereza kuri Uvira, ngo kugira ngo bayatakire imbere kugira ngo itaza kumanuka ijya Sud Kivu muri eneo za Uvira. Amakuru avuga ko nyuma yuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa se Melchior Ndadaye kijaminzwe cyangwa se kinjiriwe, ubu tuvugana rero iki kibuga cy'indege cya Bujumbura kikaba kirindwe n'abantu bambaye maske, akaba ari abantu batagaragara mu maso, abantu batagaragara amaboko, bambaye ga, abantu mu by'ukuri ubona ko iki kibuga kirinzwe. Iki kibuga amakuru akavuga ko ngo abo bantu bakirinze ngo ntago ari abasirikare b'Abarundi, kuko ngikirimi bari kuvuga ntago ari Kirundi. Mu by'ukuri turaza kubigarukaho rero, tuze kureba muri axe Rugezi. Ibitero bya Rugezi bikaba byarariye Abarundi benshi, bikaba byarariye aba FDLR benshi. Mu by'ukuri tuze kureba rero no kuri Colonel Gakofe wavuye mu Minembwe, ubu akaba yaramaze kugera Sud Kivu, akaba yaramaze kugera muri eneo za hano Bukavu. Mu by'ukuri rero abamusimbuye bagezeyo, akaba haragezeyo abo bita ngo ni wa makaske, batojwe neza, barwana bagafata ibice bakanadivansinga, mu gihe inshingano za Gakufe kwari ukurinda abaturage b'Abanyamurenge afatikanyije na Twirwaneho. Mu by'ukuri rero turaza kubigarukaho, tuze kureba muri Masisi rero aho uwo bita general, uyu general rwose general wamaze kwiyunga kuri M23 wa Wazalendo, akaba yajyanye imbunda 27 ndetse n'abasirikare be benshi cyane. Turaza nabyo kuba tubigarukaho. Uyu general rero akaba yarakoranaga n'uwo bita general Kagiri, hariya ibintu bikaba bimaze kuba icyo bita chambaride. Mu by'ukuri rero turaza kuba tubigarukaho. Kanizere rero ko mwese mwamaze gukanda subscribe. So tuhere amakuru yacu muri Sud Kivu, ariko nanone tuzamuke tujye mu gihugu cy'u Burundi. Hari umwuka mubi, hari umwuka w'ubwoba nyuma yuko perezida w'u Burundi ndetse na Prime Niyongabo bafashe icyemezo cyo guhindura abasirikare barindaga igihugu, barindaga ikibuga cya Bujumbura Melchior Ndadaye, nyuma yuko iki kibuga cyinjiriwe, bikavuga ko ngo cyinjiriwe n'intare za Sarambwe, bakavuga ko cyinjiriwe na Kinangufu cyangwa se AFC M23. Ubu rero iki kibuga haba ababaga kuri za radari, abatekinisiye babaga mu control room, ubu ngubu ngo byahindutse, kuko abantu bari hariya Bujumbura arambwiye ati mwana ndaki ibintu byakomeye Bujumbura, ati abantu barinze ikibuga cy'Ubujumbura bita Melchior Ndadaye n'abantu bambaye icyo bita casque, bambaye maske ku buryo batagaragara kuva ku musatsi kugera ku birenge. Mu by'ukuri rero ngo nyuma yuko kibasiwe n'ibitero by'ikoranabuhanga, mu by'ukuri aho ikibuga cyose bagifashe bakakizimya. Abantu bareba filime ngo hari ibitero bijya bibaho by'ikoranabuhanga bita ngo icyo bita cyber attack, umuntu akinjirira ikoranabuhanga, yamara kwinjirira ikoranabuhanga ryawe mu by'ukuri agakora ibintu byose wowe uri impumyi utamufite. Bakubwira ko ikibuga cyinjiriwe iminota 27, byatangiye saa 4:05 hariya za Bujumbura. Mu by'ukuri rero iki kibuga kikaba rero ngo cyarongeye gusubira ku murongo, ariko abakoboyi amakuru bamaze kuba bayajyana. Hari umwuka mubi rero ko M23 ishobora kurasa Bujumbura kubera factors zikurikira. Bujumbura niyo yabaye deployment, haba abo bacancuro baruhukira i Bujumbura, haba leta ya Kinshasa iyizanye ingabo Uvira ziruhukira hariya Melchior Ndadaye Bujumbura zikaza Uvira. Ahantu hose rero ibitero ibitwaro
byose biza kurasa M23 yego twabwiraga ko icyo kibuga Melchior Ndadaye nyuma y'uko n'ubundi kijaminzwe bikitirirwa ko ari intare za Sarambwe igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyakoze strategie nacyo kizana abarinzi badasanzwe cyamaze gukurwaho abasirikare b'abarundi cyamaze gukurwaho abantu bari kuri za radari ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye rero ubwo rero ikibuga kikaba cyahinduriwe abarinzi nyuma y'uko kinjiriwe na M23 niko bivuga ko ari M23 kinjiriye kuko n'ubundi itakiri kure kuko bakubwira ko kuva Uvira ujya i Burundi ni birometero bitageze kuri 4 ariko M23 cyangwa se Kinanguvu ikaba iri mu birometero iri mu misozi yose ikikije Uvira. Colonel Gakufe yavuye mu Minembwe ubu tuvugana yamaze kugera Sud Kivu za Bukavu nyuma y'uko rero yavuyeyo ari uko abasore bagiye kumusimbura bamaze kugerayo bameze neza cyane. Makuru akemeza ko Uvira yamanukiwe n'abasore bato cyo bita imiyabaga, abasore bato batojwe neza, abasore mbese bakoze urugendo rw'iminsi 19 n'amaguru. Urabizi inzira hariya nta mwaye nta modoka nta moto, iminsi 19 bagenda n'amaguru kandi barwana bagera mu Minembwe kugira ngo bajye kurokora ubwoko. Bakubwira ko inzira za Mwenga, inzira za Warungu bagendaga barwana ijoro n'amanywa paka bageze hehe, bageze kuri Puwe aho bagomba kuba bagera mu by'ukuri rero ari nako babisikanye na Colonel Gakufe nawe wamaze kuba agera i Bukavu. Rero abahungu bakaba bazanywe na mission ebyiri kurinda abanyamurenge bicwa dore ko Oscar Barinda tuganira yavuze ngo nyabuneka abantu bo mu Minembwe, abantu bo mu Mikenke, abantu bazarugezi, abantu bahe mugerageze mwihishe drone kuko izo drone turi kuzivugutura umuti vuba cyane bidatinze. Ati ntago mwadutabaje kurenza abantu bagoma, ati muhumure rero tugiye kugira gute, tugiye kubageraho kugira ngo tubatabare. Intambara rero ya Rugezi aba bahungu bakigerayo, izi ntare zikigerayo zateye ijanja Colonel wa FDNB, Lieutenant wa FDNB ndetse n'undi musirikare ufite peti ry'umofisiye ariko uri hasi yabo mbabwiye. Amakuru akemeza ko nyuma y'uko hagaragaye umurongo w'imbonera kure uzamuka iyo ngiyo za Mikenke na hehe mu buryo basanze abana bari cini barabakubita kugeza ubona n'ubu ngubu ngo ibiziga biri guturikira ku musozi cyangwa se imirambo iri guturikira ku musozi hariya muri iriya axe. Amakuru akemeza ko nyuma y'uko General Kasita aturutse i Burundi bazarindari bamwishimire binyuze mu muvugizi wo bita General Sylvie Ekenge Efumi Bomisa, yabwiye bazarendo bahariya, yabwiye Rene, yabwiye Makanaki, yabwiye Kamama, yabwiye Ritombwe, yabwiye n'abandi batandukanye ko abo bose birata ubuzarendo nta n'umwe urusha ubuzarendo General Gasita. Ubu Gasita nawe nyuma y'uko amasasu yaravuga mu mujyi Uvira, nyuma y'uko Uvira yabaye paralize, nyuma y'uko Uvira ibintu byabaye chambaride, ubu tuvugana nuko Gasita nawe agomba kurwana na Wazarendo. Bigaragara ko Wazarendo bagiye kurwana na FARDC ku buryo bweruye kuko nta kuntu wavuga ko Kisekedi yohereje umusirikare ari nawe hayimbunda Wazarendo ari we wakize payroll kuri Wazarendo ngo bamwange kandi yagize gute yaboherereje umusirikare. Amakuru akavuga ko isaha n'isaha M23 igomba gutoragura ingoma mu giteme nyuma y'uko Wazarendo na FARDC bagomba kugira gute gutsiburana cyangwa bagomba gusekagurana, M23 ikaza ica mu nzira iharuye. Gusa nibyizera 100% kuko Gatogota ubu ngubu M23 iri ku muriro barimo bararwana, Katama, Kabamba ndetse na za Sange ngo akaba ari ibitero bigamije kuza kurangaza M23 kugira ngo ihagarike icyemezo yafashe cyo kurasa Uvira
niyo mpamvu nabo ngo bateguye ibitero byo kuyataka bayituritse inyuma ngo kugira isubire inyuma ize kuramforusa umujyi wa Bukavu ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ngo niyo sitarateji rero Masunzu yize kugira ngo iyitero kuri Uvira ngo bitaza kugira bite, bitaza kwihuta. Nakubwiraga ko uwo bita generale Badacoka, ni Badacoka, urumva hariya hari Badacoka, hakaba Kagiri, uyu nguyu rero ni uwa hano, ni umujenerali wa hano za Ngungu, Mahoro, generale Mahoro yamaze kwiyunga kuri M23 n'abasirikare be ndetse n'imbunda 60, utabariyemo amaranse roketi, utabariyemo amamirudaso, utabariyemo amapikayemu, yose yamaze kuzana muri kina nguvu. Ubona ko rero byari byishimo ubwo generale Mahoro yageraga mu maboko y'intare z'Asarambwe. Mukomeze mudukurikire ku ijwi rya Boss Media, ndabakunda, Imana ibarinde, ciao.